hadahane ukufila mwilungada mchiduweno spiritu yindi hela wumu windi ididehina na wa mwino mudumu antowetu Yesu Kristo. So there is no loss of salvation for a true believer. Muntu wakuhelela chikupu hiya kutresha kujimbesha wa mwino winduku ilanga kubabesha kudukoko nicho chatubabesha nga wamvalije tuna vulumuni netuna kanganyi atubabesha ninzambu ababesha nga nyaninde ne wa vulumuna nga nzambe hakubabesha nga wirukine udu mwana kanyi udu mwana ka satana udu mwana indu wanyi nzambu ababesha nga nyaninde ne una vulumuni chinga una kubabesha. God chastises his children. And so if you are in the habit of sinning and you are never chastised, just know that it is a sign that perhaps you are not one of his. Dichina watu chiruke no antrama kwao ade muchipompelu antrama kwao anakutitena nawe hiakakukuhelela ilanga hiakuhelela adinei atambwili mbutu ilanga nyichima yawe idinei chumanyi malola ona mukakukuha mbutu aina mbutu ya holoke hamaseka mchidanga awana awa hamalola kunsaya njira munyinga ni maseka mawai ocho dichadu antu mchipompelo dichama kwa chuchiruke na dineyi iseki damalola ni mazuko awi ya itambwilo wani ni mazuko awi munyichima yao kosi kubalunga munchima kosi kukuhelela kosi achidicho chena chekala chakuditena hakanwa ho na wakakukuhelela diaka kuira nei chisemwa china wahide hiya kuira chumanye hiya ko yakuchisemo neji ngoma jina avumide hiya kuira ngahi hiya ko yakwaku ngoma nei ngoma jina amanide hakufunta chenga hakukenga kufunta chenga ne ana muvulo kidehi na nukumwira ngahi nawe Yesu nukuira ngahi nuko musubula Yesu akamuvala chenga mulungu dichi ocho dichi chekala wakakujira wani akakujira adimudi Yesu hela mulungu hela mande hela chisatu pinjiyeje dichi kumkanda wa Yohana wanyanya chapter 2 aratuleji chalumbuluka now muntu udi mudi Yesu mwana kanzambi hatwale kanga kapwa na tato ya kutwalilaho na kulinga shiri koko tato eyo unaase kuvulumu na hamwe jino nyinge ikiko tato yowe ya kuvulumu ya kulinganga ochoche chikusololanga nawa ngwabo hamwe kawechi mwana kalunga koko uchiri mukachisemwa una kumwekesha ho chuwekala kwei mulonga uchide mukachisemwa lichinewe kala kwena chinjiri chakuvulumunanga ho lelu ye yakasa chaka chinu ye yakasau chaka chikwa ye yana kukasau cheng chaka chikwa nawa amwani neide hicheng dishinshikeni hera mushinshikeno umuntu chachuwahi diche nsango ya kujimika kumkanda wa Mateo na chapter 28 na verse ya 19 na sone kinaudi Matthew 28 verse 19 dichi yenu mwakelishi achumbanje mnyunza yejima mwakaijimikie mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajila mwakaitangishi kulonda hembi yuma yejima ina ilejelenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa 10 nyaka dichi yensangu ya kushimu na kudio mweni ndi Yesu na kushimu na nsangu ye na kuinkane ihi nshimbi kude achumbanji ina kuishia hano hamaseki yenu na wamakerishi achumbanji. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dichi hinshimbia kufuma kudio mweni indi dichi tutachikirenu heno
neyi anakuteme shina yako ili mukananga udina lusesa lako yanakuila monsu muna kingi watela ko yanakuila ngahi momweno muna kuleju ne yanakuleji nawe inkinga twala ko kuchitokoloki uku yanakuishia hana hamkala wa watata chiwa yako na ufunda ngufunda unashikiji kuchitokoloki ine unakangani unovwa hili wani anashimuni na kaijimikeni anachono mbulwili dehi kuno nawo izuda kujimika da afuma kuizwinyi izuda lumbulu lako kujimika cha chenchi na kushimuna chuma kujimika muchumba insango nawo ina kutena menshi kujimika mu menshi hatene niko yanakusampwilako hatene niko yanakuila saini mu mpepe lako unakutena kujimika nindi yenu makaijimika mulongadi tuyenu tutali china kutene na iko kuyana kujimika. Let us see why it must be immersing and not sprinkling. Kumkanda wa Roma chapter 6. Roma chapter 6. Roma chapter 6 na verse 3 nawe eno muna yambi tahindi echo ejima ajimikiru mudi Kristu Yesu atujimikiri twingiri mukufa kwindi. Verse 4 dichi kuchijimikiru atujikiri chimunindi twingiri mukufa kulonda chasangwiru Kristu mudi afu na lubanjirwa kulema kwa tata dichinine chunawa twadi kwenda muwumi wa uha dichi kujimika kama na himuvwimbimbi himwevulu wa kufwa ni kujika ni kusanka kwanyi kwa mwanta Yesu adini fukudu kumkuwelela mwanta Yesu nine yuneli ngahi unafwidehi kunshidi unafwi kuchiyulu chanshidi ifuku nyidi wafwili ifuku duwa mkuwe mwanta Yesu hefuku ditweteje linetu enga amenu kwikala wambala wa Yesu kufuma kulelu amilelu Yesu di mwanta wa mchima wami kunahu unelidehi mufu kukai unelidehi mufu kunshidi kuchiyulu chanshidi Yesu nekalidehi mwanta weyi ichi muntu nenafwi twatela kuyilanga hela twelanganga neyi muntu nafwi twelanganga twayangala kujika mwana kwadinga mwana umu amuleje likuti tata yindi kawa wawu kumachunga wayindela achuwa ekala alema kupanda kana mpinjiko anu muntu dichikawa wawu wadena kuhemba wafwili dichi utata ya mwana ya muntu hakumuleja mwanindi nindi mwana nona kwiukawa kulonda uye wakamujiki dichi umwana wasendelo nakawa wayiri kwikeki hako yana hako kenga ko yana kumujika ilanga wa mujikiri wanyu haleheli wanyu wafuntire dichi tata yinda kumona mwanindi na afunti mulanga wa muleje dichachwani ndi upundi ibuku dadilehi mulonga nene hukilangahi ukutachika kununka dichi chafuntiri iswai chakubula kujiko nakawa chachwai tata yindo wa mwiwi ninde imani hohena hawajika deho nakawa ninde ngata na mujika de nindi tuitwa katali chayiru kuna kumasanga kuna kuikeki kuwano nakawa uchidihewulu ana mushiho ona mwanindo akuminda kwira maseki choche nicho hewulu daka dichi tata yindi hakumona chuma cha mchiduna ninde mwana china kulumbulula chuma nyiche nichi dichi kama nako adinga ntadi hakachika nona mwana na tata yindi hansangu yeni ya kujimika hela kusampwira adinga dena ntadi mukachika wifu kudumu mwanindi wadinga na kushimula ninda mukanda wanzamala ashimu ni kujimika tata yindi nindi nehi kusampwira
ndichi chafwiri ukawa kau cha mlejero uko yana kujika iwo mwanindi nindi aha lelo nukumumwesha tata akoda kusampwira kwindi kwa shimunangai ndichi muifuku deno duchamweni umvwali chuma cha mchidu weno iwo mwanindi chalala cha mkwashiru kukumulumbulwira tata indi nindi hadi chambu kujika na kusampwira hadi chambu ne ichu kunona kawa onaona afu ichu musampwira hoho maseki hana heuru chuna mujiko wani ilanga kujika chekala kupunda na kuingisha muna muibuku na kuilanga hi na kubuta ho chikupu ndichi kamana iuhi muvwimbimbi ndichi ne ichu kuyana kudisampwira menshi chuna kumwekesha muvwimbimbi wanga chuna kumwekesha muvwimbimbi wakufa nukujika nukusanguka kwa Yesu chuna kumwekesha chuma cha chenyi ndicho chuma chuna chuani kudi o Yesu wakumino da kusampwira maseki hocha kubula kumujika udukudi o Yesu twakuhwerera wabulira ukujika wa chenyi Yesu twakuhwerera Yesu twatanganga wafwili amujikiri mwifuku da mchisa chuwe lili ngahi wasangukiri nine chunawa hakudufwana nindi hakumwekesha kudufwana nindi kuhitira mukutujimika twatera kuchimwekesha ana menjie kalahi muvwimbimbi wakufu hela wejamu hiya kutujika chunafu twafwili ifuku inyi hefuku ditwakuhelereri ilangi chane nzina kuchimwekesha kumeso awantu ejimu achina chuna kuidika mumuna mumenji china kumwekesha chu baptism, and the son was trying to explain to the father that there's a big difference between burying and sprinkling, or baptism and sprinkling. Chuna sakili duman Chantio mani oa kuchulejako nei china kusampila achilumbula wena na ungai nehu wa de sangine zenga na yami ode ko dim ko rumpo wala kana kunonga kazumare matwa wanto bana kuhaza langa ila masona battery na mande ila masona kubia kanje awo shumani kuteka na kwenda kunyumoko ikiri nei tuna kusompesha wantu na kemu takuma hano ena iresha nao chalemena mudi kwefika yes you can take a shot wale henza nga muntu kumudimba ela kurimba ela ngeuchiri wa muweni ana kudimbeka kasuniken minami akwilani chihulo chi olwihu mlanga na iluka wani na muna o chichela wa muchechi. That's why dishine liklonda akulumpana akunguluka kutukwasha kumlanga ni iluka wani mna akwilani chihulo ni hulo question olwihu ni iluka wani dishina liklonda ni hula lumbuni. So dishina kingani wala ni mana cha papa changa wa apostolic ichekala cha shila wani cha shila chenga kushimika ya kufampo meaning dishina kumbulesha nei akukushimika ndiona kufana mwanta Yesu akufampuka ya kusenga akusanga ni dishina kumbulesha nei na papa changa wa apostolic ichekala cha shila wani tahindinga dishina kingani wa ansa wa adishi kone cha shila na cha shila nei cha shila ku yansa machuna ke akore nzeni mukopi mani chanto ne kuri not member kudio mwa ashware ko mani na tini it is very important if she answers shikwa mani doctrine mwane chukosha le charambula kuchanti mulonga hela ne chukutala mukupapa charambula so chukuinza le chukuya ku Yohana chapter 13 Yesu adina atumbanyi chindi watachikiri kuilweja mujimbwa wakutanga wakuilweja mu chale mena kuitia chamani shiliu hawilweja ne chine tunyuwele shikudi kunyenda so waiwele sheli ilanga hafumi nikambaju mwakuyula nindi amina toki wanyi ilanga itwatanga wakushimina ne ichashimini yona petroli ndamina toki wanyi
kichwatili unei waifuntilila nejo manindi chokwe mini na kunipapatisha wani yeno na wewe ninda mnatoko wani dela kupapatisha ilanga nejo ma waishili chena chena so ndikulumbulula nei ni chena achiteja mulonga twa kutufumisha mudi mu Bible. Okay. Imaneni mwana, Imaneni tusidu wanjiga. Imaneni mnamba nisho wanyi. Imaneni mwana. Imaneni. Okay. Dicha chuwaye nantanga. Chudi hamu mani. Now you're 1 chapter 13 ende. Mwante swaina kumishimiko na walombe nindi chinga umwere shimshimba wejima. Chunatwa mshibible. Chatachi. Tuyeni mwani. Yohana chapter 13. Udina watu mbanshi chwindi. Verse 23. Dina okenga. Verse 8 Nao Petero hakumwira nindi hiwambaka welesha nyendu ya mku. Yesu hakumwakula nindi nei nukubula kukuwelesha hiu kutresha kutianga na namuku. Shimona Petero hakumwira nindi mwanda bai nyendu ya mho huku ilanga niku makasami niku muchu. Yesu hakumwira nindi muntu na weri de mujimba wejima hakukenga kuwela chenguku. Unaokenga kuwela mujimba wejima hinyi? Yesu de Yesu na oshindi chinga tukujimika mujimba wejima. Petro na okenga oitonsha kufuma mudie nandi mudi Yesu. Na okenga mreji Yesu mana netu. Hinyi watele kuleja mkwa mana. Mlaku mwana ndi. Mwantani ndidi. Petro wadinga wasambila de kutoka. Wadinga muwaisha de ku spiritu. Ishidijinda adinga na jana keni de. Mulonga kumkwelera mwanta. Dichi nechu kuzetisha wa mazu adi mukanda oyo 1 chapter 13. Nechu mulonga mwantesu aweleshera chumbanji kunyendo. Ni nechu mchipomperu chechu. Kamana chuchungenu ntangishiru yechu. Chukwelesha nganchu kunyendo. Hela kuishi chukwelesha chikasa ho. Indi kuishi muivumu ho. Indi kuishi kumuchu ho. Mulonga ni Yesu aweleshera chumbanji chwindi kunyendo. Omazo anadisumbuli. Mudimana. Dichiembelen. Hafona ha. Chuma chalema nechu na adinga na kutia. Chinga kufunda kumkanda wanyi. Chanto mwanyi. Nei mukubakula mkatikizem. Mkwechuwe wala waditena nindo ya kunywa apostolic nechu. Dihina afuminami inako wakola nei chasu nga mkanda wa wanyi wanywa apostolic. Ne mkutanga mkatikizi mkenu. Mkuwa na question number 489. Aneuli now, why can children be baptized? Chinautekana? Mulongadi anyana chatela kuijimikilao. Kwa kula kudinaodi, anyana atela kuijimika, mulonga Yesu aosheri nindi, itejenu anyanya enzi kudinyi, bai mwile keshaku, mulonga wante wa mwiulu, wawena adicho, kutia umazo wanadisumburi na nochine ulu uchengi. Anachutangi ni mudi Mateo chapter 28. Mwante suna kushika achumbanji nindidi. Amina kuya mwiwu, erimuna kushala anu hanka, dichi yenu mwakerisha achumba. Oweji maku unkwele rami Yesu. Mwaka ijimi kimuijina da tata, nida mwana, nida spiritu wajila, dichamu nukuyula nami. Kama na inkeemba, hirana akwechwa nyanyadi hana. Anatweshi ukuhelela. Chao sheri mwanda Yesu nindi yenu mwakerisha achumbanji mwaka ijimiki. Muijina da tata, nida mwana spiritu wajila. Na kushima nindi na inkeemba kakuhelela tahindi. Chengi nawa, momweni mkatikizi mkau. Adina kuosha nao. Mulongadi chajimi kilanga u anyana ya nyanya. Hela mulongadi chazati shilanga u meji. Sprinkling Kwa kulagu dinao, kulonda kukosa na kutokesha inshidi yina yanka ya chisemwa. Inshidi ya chisemwa yani,
ya Adama. Dichitien mudi Ahebel chapter 9 na verse 22 anasona kinaudi kulonda tudi kwashima mana dichitwenjira hanu mwani Ahebel mwani tutangeno hamu Ahebel chapter 9 verse 22 naudi aminami mwaya nshimbi hana shari hanti na kutokesha yuma yejima na mashi chakadi kupwekesha mashi kosi kwa nakenaku chinateka numwani chakadi kupwekesha mashi kosi kuilanga hii kweseka na ntangishiridi mkatikism kanyo apostolic ni catholic mulonge kala difwana ekala ne akansi nanyi na mkulumpi mulonga afumi niko okumu wena nakutangisha nao chipapatisho di chuma cha ukosa na chunshi ilanga Bible na chuma nchako sanga nshidi chetu mashi kumana mashi na menji mwidimdalunda owa mundadi chamu neiza amina kureji nindi mashi amwanami Yesu di mudi ngovu ya kutoke shanshidi je yodi kumayengu ene amichinga dunu kuzeti shanga menji ina petulu munambuki ndi mudi ho hamu mulonga muleshe na mkosi kunga ila ina nindidi na kuchunga shimbi ndiyo mwe ina petulu hadi chambu ndi mudi ho hamu muna kufuila kumlesha mwanta maana heno yena disa maana unokenga kuleji mwa kuilila dichi itongo joga kushimna nao tujimikeno anya tupapatisheno anyana yanyanya na menji tuileni sprinkle yuma tuichiri menji tufundi musalaba hintwambi kwesekana muganda wanyi bai kwesekana ntangishiri ya CMML CMML hizavu dekala ku America chinauteka na mwani CMML hichipompeluku hizavuda wanchu akwa Kristu ekala ku America atemeshelanga antu jawa ikala kelanga atenanga na missionary ukwashi mwaitaka ike kejima dichi CMML hiyekala na ngovu ya kuchungira antu inshimbi kulonda tweshi kutangisha antu itongo joka ya huko muntu wejima nechu nadinga na kutia watela kufuila kutanga mkanda wanyi muloneo kubula kutanga kudimba kuti mukwenu netu chinatange ngawa na mazi kumukanda wa Efeses chapter 4 tunadina kuiteja hanu chinatange ngawa mkwetu nindidi nene mbwe kalakuleru shoka udi kuna tunadinga ilata lenu mwamanta neuri chachuwai uriru indula luwai ilanga ochuma cheri langa ochipapatishu yena kuinde achiru kako dichini nkemba nemu kushimika mwana wa nyanya china ngana chidioni bamda muwana neru kini mechuna kumshimikira dichine ya kushimikira de ku once mulonga nawo amvala kuitejela kude mlodi chatangishanga nawo amvali janei mwana akukuitejela kudona mkuru mpuna kupapatisha dika apostoli netu ndi muchipombero cha New Apostolic na nukosha henohu elanga tishimikiru cheno chela sprinkling apostol ho inako mtien mwani anatonda na apostol muchipombero di enka ungovu ya kujimika andina kusamba demo kudichenga priest anasakulu anenku ungovu ya kuila mweno mne apostol ko ila kwesekera mkanda wa Nzambi mkwa Kristu wejima we yala mkwelera mwanda Yesu na tweshi kujimika mkwao na kuhe nei ana apostolu hila na chupristu alenkungofu mchipompelo difuku kosa kupapatisha huko kosa kuinkao ana menje hamako dishwatele kulondera yumanyi Bible ta hindi itongo shoka ya wanchu chilondera yumanyi chikuchukwashi zambale mwani Emwani kasa kunyuma kuna kudame emwani Emwani yake wakivula uhino ha baptism yeno we kasunuke ntata emwani amnidi apostol na wana ya apostol mwani kitune zugo no twatela kudiza yuma ina kwa
Lwa niti ya chulumbunu na kachwa iwani. Dim that. Enwa baptismo. Tina kumwekesha ne kwetu nosi tweti ya kosi. Mulonga tupapatisha Ahosh kwa man. Nosi tweti ya kosi mulonga twatonzo kaneti kizi atupapatisha de. Ilanga kama na chakufa. Man. Tukwila ngai etu apapatisha wire. Tukwila ngai. Man. Mukwira ngai kulonda mwiri ngai. Anyonge ole. Chukwira mukwira ngai kulonda mwiri ngai tata. Tu ngama tatu papatisha de tukwila ngai konda tuikale na wanta twaka moni wanta wanzambi in short. Okay. Nawe nakwira ngai kulonda kamoni wanta wanyi wanzambi. Ana okikwi kwa kola mwana akuri. Am now show there kwechuma kwani we now show man. Kusashawa chata. Man. Emwane nge kumbulula mbawona balinga ngati limba bakafana wangana wamera. Akochi chuma cheka na mulinga kwanga kumfera Yesu Kristo. Akampapatisha. Fera Yesu Kristo ngo ike afile. Bamfuje mkulumbe asanguka ayoya. Ko chuma chimweka mtu masa balinga fera Kristo Yesu ngo na uswana anangana amera utambula muno kuzene kako. Asako. Akuchina kwa. Ina manu wani. Hoshen that Hoshen. Namo namtambira de Yesu. Lecho tunakuosha namtambira de Yesu. Ilanga kwa hakumpapatisha uno divina kuihula. Ko muna hosine nchinga nimutambuli mwanta Yesu. Namtambula de watu wewe. Ilanga ulipapatisha. Dihe no nawe nakashika wanyi netu muna kutanga. Amnuku yula nami. Hakwila muncha mtambuli Yesu. Watele kwila chumani kwesikana ntangishulu yenu. Weti anga nyingi nzambanga waneke nishijami. Game over. Tunasagirira mwane vide mwane neno munchu akwira amutambuli Yesu weranga nindide kasunukenu mwane chuna kuhanjika chi aha wenana kutirira mwane kasunukenu chudeni Zambia kumayengu enga achari kumane Ama nchini nane. Nana kukeni nyiho. Ni Nzambi. Ni mwanta wechi Yesu Kristo. Wazati ni mulimu hingi. Ni Nzambi ni mwanta wechi Yesu Kristo. Ni mwani. Wazati ni mulimu hingi. Akachikawo. Ni Nzambi. Na mudimu wakuwila ewa shiki muyulu. Ni Nzambi mwani. Wauzatiri hingi. Chudako inzamani. Nichamu nina keni lumbo nuna. Na kuriana ke kwa. Ai huleno kuriana mama ne question. Mama ke kwa kula. Ne question. Kudiwo nao. Ari zambi anyemuke wana ke kwa kula. Na Yesu wazatiri muri mukulonda ehi ukilujoka ne inaku ya muyulu yini emani wazatiri muri muwenene wali Yesu Kristo na Yesu Kristo niwe njira hana maseka ishiri hezi bajari ha mushimba wami yena liwa shukuri na mashini chinatia gani wanawashi mnanindi nzambi dani kamoja imiana kule nakonda ulumbulu ni omwatongozo kila amama lumbulu nao Yesu mulonga iwe zile hano maseki nshiri hakuzata mulimu wa kufumisha nshiri jeji mahali ami nena na Yesu chinanza nzambi muri watongozo kane nzambi lazite mulimu waone mulonga Yesu amutumi ni kuri nzambi nenzambi welili ninda bani mutuma wanje kasinya nawo zatili wanje kona wa mutumini diwalema mulonga ndi wa mutumini ndi yako kelingana ora okay. Chizati shuo tunasagere emwani impinjina kuya
kudikuwera yuma ikwao dichi kwakola kumuna akuli ni kwakola kuna akuli mama dimu sinateka ni mwani mudimu wakuchwamwina kunshidi jetu auzatiri kudinza ambitata